Hello Pralok, welcome back to my channel. Thì mình tăng anh bên EP cùng nô bà pila ban na yêu YouTube channel, bat cùng nô bà pin kamai pisa na YouTube channel. Thì pekani ke video hadu ban dekut pin sa snutho, bat tada pidon ki problems ni kicing no pila ban comments ki problem song pi ngan sa patai pi kebangala ma. Thì enjoy the video. See the video till the end, so stay tuned, let's see the video. Thì perlok mentangan pen EP kumno ba pila ban na YouTube channel dan ba ke mobile phones trong pi bat kumno pin la ban ke mai dan ba YouTube channel trong pi kenang kong ni hab lei hau Chrome thì onda pila tablet of Chrome sa type hang ni YouTube dashboard kita dalam itu YouTube dashboard kita tinatan dalami kini ke option first option ini studio youtube.com seklik hang tu dan dalami kum ni ki haban press kini ki walaupun enam lagi kalaban dari kum ni light ikidon yang nin tendang ni klik hang tu na pidap klik hang tu ay ni desktop site klik hang ni desktop site ikan sepau kum ni thì hang ni hello Kamsa ini YouTube Studio Goodbye Classic Studio nama kila update semua ikan ni mencuba di Classic Studio menstala penduk Classic Studio thì hang ni tumba pi lai hang ni kini hang ni kedai ka account suppose u kerten YouTube channel jong pi kum no hang ni pila ban switch ki account Rapidon R lightly southly ki account thì mình tangin use ki emails ni kenikat ba pihak ban jet ke email pi kwa ban use dan ni pi kwa ban use R lightly account ro pila tentang use keni ko way account thì channel jong pi kum ni hi ula long ma thì pihak le kum no pat ban kamai pisa thì ka first step kada hi ba pi haban upload sik video yang pi mentapai ke video badan dan ni video dong ni te pi hab sna video pi hab upload video thì anda pi la de upload video thì mau pi di don kam ka jin don kam yang pi minimum by anyhow pi di ban don 1000 subscribers but 1000 watch time hours di pihak video kami kini ki 1000 subscribers but 1000 ni watch time hours bila da pikwa pentip ke trik ro don ke trik kumno ban yo 1000 subscribers no kam kloy thì pila ban comments tapi don tapi kwa ban use kini ke trik di skowe ro pi haban sna ki video bekam interest ki bru ban page pi haban page specific topik mau kuno dari ke topik di tangkum ni channel jong pi la long ban kamai pi sapat di haban dong kam 1000 subscribers but 1000 watch time hours tangkum ni di pila ban upload video na YouTube direct ro dan ni pila ban upload nang ni ro nang ni kumba pilih yang ni kini ni batok create pila ban klik hang ni create ban upload video kumba kala tho ni upload videos pila ban upload nang tu dan ni pila ro ban link direct na YouTube anda pila dep sna ke video di pila ban klik hang ni YouTube tam spam di klik hang ni simbol plus hang ni kumba pilih hang ni upload a video tunda pila klik hang tu upload a video di pihak ban I allow access thì học allow don ki video sang tu thì anh choose cái video ke ba pikwa ban upload thì tăng công tu hi
suppose pi choose ke ni random choose ke to da pi left choose I next kum to thì hang ni pi haban tho ka title kerteng jong ke videos jong pi kani description part ke jing batai sepang ke videos jong pi nang ta hang ni pan kumapli public tapi kwa ban long public pi haban ang to thì kani unlisted pan tapi kwa I unlisted thì kan long kampau public re kan pau tangit ka ba share suppose na pilih ini share si perlok jong pi kan pau tang segitu thì kani private pan dan balaban yoi thì kani schedule pan pilaban bu ke kapor suppose menta pi upload menta di kan trik line trik suppose pi upload menta pi ban schedule untuk si sau san trik untuk kani kedai pilaban schedule untuk thì on apel de pendap berok ini pilaban ai next di top ka video jong pi kelas tang ban upload tang tentuhi ada pidon jingkli ada pimpas ngutu sekali ada kebapi comments mah tentang kuntahi ti tang tentu perlu mila post put ka video ti publish bun ba pila pe kini ke video ti lapi dan don problem semua comments tang kuntahi Facebook insay king lupa ka video bye take care god bless you